Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibese Kurni Basoknan dari kelas 8A1 akan mempraktekkan puisi Siri Napase. Siri Napase, karya Hartini NS. Tempo pamase toriolo, watan temake waju, uli temake sampo. Belok-belok masanggalae, tematita mata tenat lepa lila. Matua jeng riorae, taterini sirie, tabeni pesee. Lenya malabu riwetue, lenya ni sirie, tedeni pesewe, nama lireng lalong lino. Rupa tau temake ade, urane nawiru makundrae, teri jampani saree, mabelani anini renge, makaweni acapa keninge, mabaju malosu-losu, tarompo ripakita mata, ricaca pulana riade, pangade renge, makunrai tenalue, ketengi loange lipakna, orowane tempe pedingi purui solarana, kegani marade sirie, kegani monro pesewe, tena rompe lia, tena pegau laro ale, kegai ade melebita, tateri iga sirita, lenya iga paseweta, siri belo-belo ri pangdereng, alusu nai sare, pesewe ugan nai ade, hewe buani saree, siri na pesewe asilinai ngengi rupa tau naolok kaloe, patarompo i deceng, pakatajangi i wiru akalenge. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.